Seorang itu beramal menurut caranya masing-masing. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabilah. Maka Tuhanmu mengetahui siapa yang paling benar jalannya dalam beramal itu. Jadi Allah menuntut amal kita ini benar. Ini dalam konteks sholat, kata Rasulullah SAW, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Apa kita melihat Rasul sholat? Tidak ya. Siapa yang melihat? Para sahabat. Makanya sahabat melaporkan. Kalau dilaporkan oleh sahabat Rasul begini, itu namanya hadis fi'li. Tapi kalau Rasul tadi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Itu hadis qauli. Ada hadis takriri. Takriri itu sahabat berbuat, Rasul menyetujuinya. Nah, itu takrir namanya. Misalnya doa kita tadi itu ya. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila. Itu takrir itu. Sahabat sholat di samping Rasul membaca doa iftitah itu. Kata Rasul, aku kagum dengan orang ini. Baru sampai wa asila saja pintu langit sudah terbuka. Dan ada 12 malaikat berlomba membawa doa itu ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita melakukan evaluasi lagi terhadap cara-cara sholat ini yang menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai kepada rukun kelima. Adalah ruku serta tumaknina. Ruku dan tumaknina ditetapkan menjadi rukun fi'li ya, rukun perbuatan dalam sholat dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan seorang sahabat yang tidak sempurna rukunya dengan sabda beliau, "Summarka hatta tatma'inna raki'an." Artinya kemudian hendaklah kamu ruku sehingga kamu tenang di dalam ruku itu, yakni tumaknina. Jadi sahabat yang disaksikan Rasul tadi itu tidak tumaknina, mematuk-matuk seperti ayam jantan makan makanan. Kata Rasul, kalau orang ini mati dalam keadaan seperti ini, matinya bukan dalam millah Muhammad, bukan dalam agama Muhammad. Dia sholat tapi mematuk-matuk. Ya. Makanya kan yang paling dikecam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah aswa'un nas sariqatal ladzi fi sholatihi, kata beliau. Sejahat-jahat manusia adalah orang yang mencuri di dalam sholatnya. Sahabat bertanya, "Kaifa yasruku min sholatihi ya Rasul?" Bagaimana kok ada orang yang mencuri dalam sholatnya ya Rasul? Qal, dijawab oleh beliau, "Allazi la yutimmu ruku'aha wa sujudaha." Mereka yang tidak sempurna ruku' dan sujudnya. Mematuk-matuk tadi. Buru-buru. Tidak tumaknina. Al-ajala minasyaitan. Buru-buru itu dari setan, kata Rasulullah SAW. Ya memang setan itu pintar. Ya. Kita mau sholat tepat waktu, kaget, kata dibisiknya, panjang waktunya, panjang. Tidak, harus tepat waktu. Bela, diturutkannya, tapi cepat-cepat supaya banyak perolehan. Gitu ya, cepat-cepat. Itu bisikan setan, al-jala minas setan. Nah maka Rasul tata cara ruku menurut tuntunan Rasulullah SAW. Apabila puasa bagi seorang yang sholat, hendaklah membungkukkan badannya sehingga kedua telapak tangannya dapat menggenggam kedua lututnya dengan menjarangkan jari-jarinya
dan posisi punggung dan kepala itu sejajar. Jadi yang digenggam dengkul. Dengkul itu lutut ya. Ya, lutut itu. Sebab ada yang megang betis. Ada tak? Nah, iya. Menyalahi itu. Kalau megang betis, nunduk nian dia. Rato kepala dengan punggung. Pandangan ke tempat sujud. Bukan ke kaki pandangan itu. Nah, ya. Nah, bacaannya itu boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9, boleh maksimal 11. Di rakaat pertama dengan rakaat kedua. Kalau rakaat ketiga keempat boleh 7. Batasnya itu. Itu apa artinya itu? Itu kalau dalam medis itu dosis. Ya. Dosis itu. Ini makan 3 kali sehari obat ini. Berapa ini? Oh, ini 5.000 mili. Dosis itu. Nah, coba rukuk sampai 11. Rasanya sehat nian. Segala tarikan-tarikan otot sini nah. Ya. Coba kan baik. Lah nyoba belum 11. Nah, coba. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Jadi cara ngitungnya 3. Supaya tidak keliru kan? Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Berapa itu? 6 sudah kan? Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Berapa? 9 kan? Tambah 2. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhanallah azim wa bihamdi. Berhenti sejenak. Itu tumak ninanya itu. Sakta. Sakta ini temponya setara dengan subhanallah. Durasinya bukan mengucapkan subhanallah. Subhanallah durasinya. Tenang, baru sami Allahu liman hamidah. Mengangkat tangan ya, sami Allahu liman hamidah. Nah, jadi jangan berubah-ubah. Kalau biasa angkat tangan itu menurut mazhab Syafi'i. Ya. Dang lesu, sami Allahu liman hamidah. Dang angkat tangan. Lah merubah itu. Merubah menurut mazhab apa? Menurut mazhab Hanafi. Jangan angkat tangan kalau mau i'tidal itu. Ya. Ketika akan ruku juga tidak mengangkat tangan. Itu Hanafi. Hanafi hanya mengangkat tangan waktu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu baik. Nah, kalau Syafi'i ketika akan ruku, Allahu Akbar. Ketika i'tidal, sami Allah liman hamidah. Ketika sujud enggak. Ketika bangkit dari tahiyat awal. Ya. Allahu Akbar. Bertekan dulu di lantai. Allahu Akbar. Nah, itu stylenya seperti itu. Jadi, sami Allahu liman hamidah, lalu lurus diteruskan dengan Rabbana lakal hamd mil'us samawati mil'ul ardh wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Berhenti sejenak, baru Allahu Akbar sujud. Nah, kalau berjamaah imam sami Allahu liman hamidah, makmum sami Allahu liman hamidah juga. Ya. Nah, selain Syafi'i, makmum Rabbana walakal hamd. Itu cara di Mekah Madinah. Itu mazhab Hambali. Jadi jangan mudah berubah-ubah. Ya. Karena kata Rasul, qaribu wasyaddidu. Biasakanlah kalian mendekatkan diri kepada Allah. Wasaddidu, berpegang teguhlah dengan keyakinan kalian. Jadi kita ini beribadah supaya benar ya. Untuk benar itu bagaimana? Dengan ilmu. Kalau tidak berilmu, tidak baca benar. Bagaimana memperoleh ilmu? Belajar.
Dengan siapa? Dengan yang ahli. Gitu kan? Karena perintah Allah. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Allah itu. Tanyakan kepada yang ahli kalau kalian tidak tahu. Nah, yang wajib kita ketahui ini apa? Sudah pernah kita jelaskan itu. Ilmu tauhid. Untuk mengenal Allah. Ya. Karena kalau belum mengenal Allah, untuk apa ibadah? Ngawur. Ada untuk tepekong. Ya, ngawur. Tapi kalau sudah kenal Allah, bagaimana cara mengenal Allah? Kenal diri kita dulu. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Kenali kita dulu. Kalau kenal kita kenal Allah. Oh, siapa kita ini? Oh, awalnya dalam bentuk ruh baik. Dari mana kita tahu? Dari surah Al-A'raf 172. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz ahadza rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumil qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir itu di tempat yang bernama Nu'man pada hari Arafah Allah kumpulkan seluruh arwah yang akan hidup di muka bumi ini sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat. Dikeluarkan dari punggung Nabi Adam. Ruh-ruh manusia ini, termasuk ruh kita ini. Ditanya Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Qalu, jamak. Para arwah ini menjawab, bala sahidna. Bahkan engkau Tuhan kami saksikan ya Allah. Kenapa ditanya di alam ruh itu? Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Supaya kelak ketika berjumpa dengan Allah, jangan bilang Tuhan kami ini hambamu yang lalai beribadah. Supaya tidak lalai. Nah, artinya kita ini ruh saja dulu. Setelah ibu kita mengandung, dalam hadis Nabi yang sahih itu 40 hari pertama itu diperiksa oleh Jibril. Ya Allah, nutfah. Nutfah itu kalau bahasa kesehatannya konsepsi antara spermatozoa dengan ovum, bibit bapak, bibit mak. 40 hari kedua, ya Allah, alaqah. Sudah sekumpal darah yang sudah lengket di dinding rahim. 40 hari ketiga, ya Allah, mudghah. Sudah lengkap struktur tubuhnya, mata, telinga, dan lain-lain. Lalu melapor kehadiran Allah. Maka Allah, wa nafakhtu fihi min ruh yang tadi sudah disiapkan masuk. Hidup. Baru Allah tulis takdir kita ini. Ajal kita. Berapa kalau Anas bin Malik itu 100 tahun. Ditentukan Allah. Ya, kita ini wallahu a'lam. Hitunglah dewek. Rezeki udah ditulis Allah. Amal. Nanti amal kita jelaskan ya apa itu amal. Kemudian bahagia atau celaka dia. Lalu Rasul bersumpah demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, ada di antara manusia ini pada awalnya melaksanakan amalan-amalan penghuni surga sehingga sehasta lagi masuk surga. Tapi tulisan di Lauhul Mahfuz dia penghuni neraka. Menjelang akhir hayatnya berbelok gemar melakukan amalan penghuni neraka. Masuk neraka lah dia. Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, ada di antara manusia ini pada awalnya melakukan amalan penghuni neraka sehingga sehasta lagi dia masuk neraka, tapi tulisan takdirnya di Lauhul Mahfuz dia penghuni surga. Menjelang akhir hayatnya berbelok, suka melakukan amalan penghuni surga, masuk surga lah dia. Contoh itu ada semua di masa Rasul, ya, bukan cerita saja.
Yang pertama tuh siapa tuh? Pada awalnya digelari hamamatul masjid, burung merpati masjid, jinak di masjid. Rusak laba tuh. Karena minta doakan oleh Rasul, ketiga kali baru didoakan, kaya ternaknya berkembang biak, sudah tak berjamaah lagi, sibuk ngurusi kambing. Akhirnya tidak mau mengeluarkan zakat, dicap Allah munafik. Munafik tempatnya di mana? Fid darkil asfali minan nar. Yang kedua contohnya siapa? Wahsi membunuh paman Rasul Hamzah ketika dia kafir ya, dalam perang Uhud. Tapi dengan hidayah Allah masuk Islam dia, diampuni Allah, dan bertekad, kalau dulu saya membunuh orang yang paling dicintai Rasulullah SAW, paman Rasul itu Hamzah, dan saya akan membunuh orang yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW. Siapa itu? Musailamah Al-Kadzab, yang mengaku Nabi. Nah, itu aja ada. Jadi kita ini wallahu alam ditentukan Allah apa surga pun neraka. Karena itu kita berhusnuzon. Makanya kita belajar ibadah yang benar, ya, belajar dengan yang ahli. Nah, pelajaran atau ilmu yang wajib dipelajari oleh kita ini pertama ilmu tauhid, supaya mengenal Allah. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Siapa yang ahli dalam ma'rifatullah ini, ilmu tauhid ini? Abu Hasan Al-Asy'ari, tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa yang diajarkannya? Sifat 20. Itu yang wajib. Wujud, qidam, baqa, mukhalafat ta'ala lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam, dan seterusnya ya. Nah dari situ saja, wujud Allah itu ada. Dalilnya singkat. Alam ini. Ada kan dalil akli, ada dalil nakli ya. Kalau dalil nakli, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Kemudian dalil aklinya, ini kan tentu ada yang membuatnya ini. Ya, tidak ada begitu saja. Siapa? Tukang. Bumi ini siapa yang membuat? Tentu Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy. Itu dalil nakli itu Al-Qur'an. Dari akalnya tadi itu. Kalau kita melihat di pantai itu ada bekas telapak kaki, tapi orangnya tidak ada lagi. Apa keyakinan akal kita? Pasti tadi ada orang di sini, bekasnya itu. Kan begitu. Qidam Allah lebih dahulu, baqo Allah kekal, mukhalafat ta'ala lil hawadis. Allah itu tidak sama dengan yang baharu ini. Qiyamu ta'ala binafsi, Allah itu berdiri sendiri. Wahdaniyat Allah itu esa. Nah, jadi kalau begitu menepis, bukan tiga Allah tuh. Ya, wahdaniyat. Dan Al-Qur'an apa menyatakan? Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh kafirlah mereka yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Isa ibnu Maryam. Nah, jadi bersih akidah kita ini dengan belajar tauhid kepada ahlinya. Kemudian untuk beramal, nah perlu pedoman. Itulah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, syariat itu, yang sudah dibakukan dalam fikih. Fikih ini al-fahmu, paham. Dalam arti istilah, al-ilmu bi'ahkamil syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu min adillatihat tafsiliyah.
ilmu tentang syariat Islam yang amalia. Sumbernya, dalilnya dari dalil-dalil yang rinci. Ya, pengambilannya dari dalil-dalil yang rinci dalam Al-Quran Sunnah. Itulah fikih. Fikih ini ada fikih toharo, fikih sholat, fikih puasa, fikih zakat, fikih haji. Itu yang fardu ain. Supaya tadi itu bahwa Allah mengetahui siapa yang paling benar jalannya dalam beramal, karena dengan ilmu. Belum cukup itu, yang ketiga itu ilmu akhlak tasawuf, untuk membersihkan hati kita ini dari sifat-sifat yang tidak terpuji, iri, ya, riba, suka menjelekkan orang, apalagi an-namimah, suka adu domba, serakah, bakhil, sombong, ujub, ya, dan riya. Nah, ini merusak amal semuanya. Habis sholat kita bertahun-tahun, kalau ada timbul riyanya. Apa riya itu? Ingin dipuji orang, ingin popularitas. Jadi buanglah semboyan mati dem asal ngetop itu. Ada itu ya semboyan itu. Nak ngetop. Nah, ini ilmu tasawuf nih. Cabangnya thariqat. Thariqat itu untuk membersihkan hati ini dari sifat-sifat. Misalnya nafsu amarah ya. Nafsu amarah itu terkumpul di situ iri, dengki, sombong, ujub, bakhil, serakah, terkumpul di nafsu amarah itu. Maka terapinya zikir la ilaha illallah. Dosisnya 70.000. Bahkan gitu. Itu untuk diketahui saja ya. Nah, jadi dengan belajar ini, siapa yang ahli syariat? Ahli syariat ini kan Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ke sana kita belajar. Makanya yang kita kaji itu al-fiqhul Islam wa adillatu. Yaitu itu dalil-dalilnya semua. 4 mazhab itu dimuatnya oleh Wahbah Zuhaili. Jadi enak kita mempelajari. Ada 11 jilid itu. Ya. Nah, kemudian ahli tasawuf siapa? Imam Ghazali. Oh, kitabnya dikaji di Masjid Agung ini. Sairus Salikin. Itu sarah dari kitab Imam Ghazali oleh Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Kita pelajari di sini. Ya, dengan belajar itu. Karena wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya itu ditolak, tidak diterima. Jadi begitu cara ruku ini. Rasulullah menyatakan dalam sabda beliau, "Iza raka'ta fadha rahaitaka ala rukbataika summa farrij baina asabi'ika sumamkus hatta ya'khudha kullu udwin ma'khazahu." Rawi Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Artinya apabila engkau ruku, nah ini hadis qauli ini ya, Rasul bersabda tuh. Apabila engkau ruku, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu pada kedua lututmu. Lutut, bukan betis. Ya. Kemudian bukakanlah jari-jari tanganmu, renggangkan. Lalu biarkanlah diam sehingga setiap anggota badan mengambil ketenangan itu. Tenang. Yang saya bilang tadi, coba ruku yang sempurna, bacaannya 11. Enak. Pinggang tidak sakit. Otot-otot kesini terus mengendor. Jaringan saraf. Jadi segala gerakan sholat ini sudah diatur Allah dan mengandung hikmah. Jadi bagi yang cascus-cascus rukunya macam ayam jantan makan makanan tadi, iya, itu dari setannya, al-ajalah minas setan, dan tidak bermanfaat. Iya, tambah sakit pinggangnya, tambah sakit.
Rasulullah SAW di dalam melaksanakan ruku meluruskan dan merenggangkan siku-siku. Siku-siku direnggangkan. Jangan masuk ke dalam. Yang masuk ke dalam tuh untuk ibu-ibu. Kita struktur lengan kita lain dengan ibu-ibu. Ibu-ibu kan ke dalamnya. Ya. Jadi merenggangkan siku-siku tangannya dari rusuknya. Beliau meluruskan punggungnya hingga rata, sehingga kalau dituangkan air ke dalam gelas di atasnya, niscaya tidak tumpah, tetap di atas punggung beliau. Beliau tidak menundukkan kepalanya dan tidak pula mengangkatnya, tetapi di antara keduanya sejajar dengan punggungnya. Kalau gitu, tidak rata, karena nyengoknya ke kaki. Kalau itu nyengok ke tempat sujud, ya, rata dia. Taruh gelas ini, tak tumpah. Itu keterangannya ya. Kepada para sahabat yang sholat, Rasulullah SAW memberikan petunjuk. Fa iza roka'ta faja'al rohaitaka ala rukbataika wamdud zohroka wa makin li ruku'ika. Rawahu Abu Daud, Ahmad dengan sanad sahih. Artinya maka bila engkau ruku, jadikanlah kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu dan luruskan punggungmu dan tekankan, tenanglah dalam rukumu itu. Jadi itu tumak nina itu ya. Begitu pentingnya tumak nina di dalam melaksanakan ruku, sehingga petunjuk Rasulullah SAW perlu diperhatikan. Atammu ruku'a was sujud. Fawallazi nafsi biyadi inni la arakum min ba'di zuhri idza ma raka'tum wa idza ma sajadtum. Rawahu Bukhari wa Muslim. Sempurnakanlah ruku dan sujud, maka demi diriku yang berada di dalam genggamannya, kekuasaannya Allah, sungguhnya aku sungguh dapat melihat kamu dari belakang dikala kamu ruku dan dikala kamu sujud. Rasul itu suka memperhatikan cara-cara sahabat ya, karena beliau menuntun. Kalau salah langsung diperbaiki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi ruku ini harus sempurna ya. Ketika beliau melihat seorang laki-laki yang rukunya tidak sempurna dan hanya mematuk sedikit tempat sujudnya, nyecal baik tempat sujudnya. Ya. Di waktu sholatnya lalu Rasulullah lau mata hadza ala halihi hazihi mata ala ghairi millati Muhammad. Tadi itu. Kalau orang ini mati dalam keadaannya seperti ini, nyecah-nyecah sujud itu. Ya tak nempel nih. Matinya bukan dalam agama Muhammad. Ya. Yankuru sholatuhu kama yankuru hurab adam. Jadi sholatnya sebagai seekor gagak mematuk darah. Nah, menyentuh-nyentuh baik. Ya. Kemudian umpama orang yang tidak menyempurnakan rukunya dan mematuk di dalam sujudnya seperti orang lapar yang memakan sebutir korma atau 2 butir korma, yang keduanya tidak mengenyangkan sedikit pun. Kalau ibarat makan tidak kenyang, orang yang ruku sujudnya mematuk-matuk itu, dan ya sholatnya tidak diterima Allah SWT. Makanya kan sholat kita ini kan ada 4 tingkatan itu. Yang pertama itu as-sholatu ma'al ghaflah. Ghaflah ini ya pikirannya kemana-mana, badannya sholat. Yang kedua as-sholatu ma'al yaqdo. Itu orang Badui, petani gandum. Ngadap Rasul, kami ini petani gandum ya Rasul. Waktu sholat teringat di ladang gandum yang belum selesai kami tanam. Badannya sholat, tapi pikirannya di ladang. Apa sholat kami batal? Tidak, kalau batal tidak, kata Rasul. Cuma cepat kembalikan.
Iya. Nah, makanya kata Rasul, innallaha muqbilun alal musalli malam yaltafit. Sungguhnya Allah menerima sholat orang yang sholat itu selama hatinya dan anggotanya tidak berpaling. Tadi itu berpaling ke ladang, tidak diterima Allah. Sholatnya sah, tapi tanda sholat tidak diterima Allah itu tidak berfungsi tanha anil fahsya'i wal munkar. Dalam surah Al-Ankabut itu, aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wala zikrullahi akbar, sholat yang hatinya hadir. Nah, makanya yang ketiga itu baru berfungsi. As-sholatu ma'al hudur, hatinya hadir. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu, khusyuk itu menghadirkan hati, menenangkan anggota tubuh, dan merasa hadir di hadapan Allah yang maha melihat. 3 unsur itu. Khusyuk itu menghadirkan hati, menenangkan anggota tubuh, jangan banyak gawe. Ya, begaruk lah, menari sal, menari jenggot gitu. Ya. Gatal. Nah, gatal itu setan itu, gatal kenyut. Setan. Supaya kita banyak begaruk. Tidak fokus itu. Ya. Makanya paket itu diajari Rasul sejak keluar rumah tadi. Langkah kaki kanan, bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Nah, dikatakan pada engkau sudah diberi hidayah, engkau sudah dijamin dilindungi, dan engkau sudah dijauhkan dari setan. Itu sehingga setan itu berutuk, kata dari tambahan dari Abu Dawud itu, sia-sia kita menggoda orang ini, dia sudah dilindungi, sudah dijauhkan dari kita-kita ini. Ya. Kemudian setiap akan membaca surah Al-Fatihah, ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tidak lagi gatal itu. Ya, gitu. Gatal. Nah, jadi menurut Abu Hurairah, telah melarangku kekasihku Rasulullah SAW mematuk di dalam sholatku sebagaimana mematuknya ayam jantan. Nah, penjelasan Abu Hurairah ini. Dan menoleh sebagai menolehnya serigala. Tidak boleh noleh kita. Pandanganmu ke tempat sujud, jangan menoleh, karena Allah sedang memperhatikanmu. Allah memperhatikanmu selama engkau tidak menoleh. Kita hanya boleh menoleh ketika illallah. Noleh telunjuk kita dewek. Jangan nyengok uang yang bergerak-gerak itu. Ya gitu. Iya. Habis waktu kaget, kita jelaskan lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم واستهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi
wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahu akbar, Allahu akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin para jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang. Hari ini hari Rabu tanggal 10 Januari tahun 2024 Masehi atau bersama dengan tanggal 29 Jumadil Akhir tahun 1445 Hijriah. Marilah bersama-sama kita melaksanakan sholat Isya berjamaah. Adapun selaku petugas telah kita dengarkan kumandang azan dengan muazin Al-Ustadz Amril Nurman SAG. Dan imam sholat Isya kita pada malam hari ini akan dipimpin oleh Al-Ustadz Abul Khair SSI Al-Hafiz. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita menghadiri majelis zikir Rotib Saman Ba'da sholat Isya yang akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Kemas Andi Syarifuddin MAG. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, kami himbau kepada para jamaah sekalian untuk sementara waktu menonaktifkan atau mensilentkan handphonenya atau alat komunikasi lainnya, dan barang-barang bawaan para jamaah diletakkan di dekat tempat sholatnya. Tak lupa pula kami ingatkan kepada para jamaah untuk tetap mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah sholat bersama imam hingga selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Masayu Rahmawati binti Masagus Anwar, ayunda dari Masagus Ihsan, umur 52 tahun, alamat Jalan Depaten Lama, Lorong Pinang 1, RT 06. Jamaah akan dikebumikan besok tanggal 11 Januari di pemakaman keluarga Pasar Atom 29 Ilir. Demikian untuk dimaklumi, kami atas nama pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan sholat Isya berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian amal dan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقامها وأدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من الصالح أهلها. صووا صفكم بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت بل نحن قوم مسحورون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء
قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العلي العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا وثبت إيماننا ونور قلوبنا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان اللهم ثبتنا مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان وقدم لنا من الجن مع الإيمان اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم